أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب جل بتدير بالإسلام أو يتد سبحانه وتعالى دوانو برنا رتاجي فنgon صلى الله عليه وسلم كان كوي بينغور مكو إصحابة مكو kala wondo e lawol beedo ila yawmil qiyamah musiddo modon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminango diina salminango l'islam salminango yimbe aljanna ka aljanna yo Allah wadan en fu meden jaabe yimbe aljanna hare en fotti hande kadi do inshallah nyande jetati donking haray ka page meden Facebook lawol kisallo ka julirde meden laake masjid ibadur rahman e der Bruxelles fi yewtugol dars meden wowudon fi mirathun nabi sallallahu alayhi wasallam ndondi nelado din mo jambe kisiye woni mudum mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on tawnu en nyalande jangore den dum ko nyalande arafa kala mo tawnare meden yo Allah taw hara o yafike mo se o jettitimo so tawni en jango kadi yo Allah newnan en waawen hurgol kadi sen huri kadi yo jaban en ko nelaado sallallahu alaihi wasallam maki kon fi muhuri arafa yo Allah ukke non do musibbe julbe teddube hande ko yewteten haray ko fewndi kon haray ko hande woni ko hajju on fuddi no andirdon non hajju ko fuddoto ko nyande jetati donking hande ko jetati donking haray 2020 Allah subhanahu wa ta'ala on o hoddiri e yidango makko ko wado ko faala sai mo faala eno o faalira e mo o faalana e yeru ko o faala si o waɗaari goɗɗo landotako mo si o waɗi kay goɗɗo landotako mo ko fi honno woni ko waɗani ko ɗo wiyete Allah innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun o hoddiri hikka on haray yaasi fop goto haray yahata hajju haray e yii kadi no fuɗɗora hajju gongol hande ɓurari 2000 personnes yimɓe guluje 10 ko hajji ɗum ɗo ko fi tu wata woni haray hajjaka few kono en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on ittu nawnare nden newnana en hara ko arata fukkitunoɓe foppo haray ɓe hajjoye en toriki subhanahu wa ta'ala fukkitunoɓe hikka ɓen kadi fuu tawata ɓe wawari yahude yo Allah windan ɓe baraji hajju timmuɗo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh musidɓe julɓe tedduɓe haray nyalande jangore nden ko nyalande arafa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo khayru du'a ko ɓuri moƴƴude e du'awuji ɗin fop ko du'awu yawmu arafa ko du'a toraɗo nyalande arafa ɗum ko jango fi kala en ala ton kono hatta toroɗen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki khayru ma qultuhu ana wannabiyuna qabli la ilaha illa allah ko ɓuri moƴƴude min komi wowli kon e annabaɓe adiɓe lammen fuu ko wi'ugol la ilaha illa allah ala reweteɗo siwana allah jonnon du'awu arafa on ko hombo ɓuri e lollude ko o wonɗo e arde ɗo ko ya hebbi wi'ugol la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir o du'a ɗo hebbinten wolugol jango hebbina kadi habbirgol hebbina kadi subbon hinagol haray hebbina toragol Allah haray nyalande arafa ko nyalande nde Allah subhanahu wa ta'ala rinɗinta ɓuri guluje capanɗe jeɗɗo yimɓe yahaynoɓe yiite jahannama watta ɓe yahayɓe aljanna yo Allah waɗu en yirinɗinaɓe natugol yiita wattaɓe natayɓe aljanna enen e ɓeygureji meɗen e mawɓe meɗen fappu ya rabbal alamin haray musidɓe julɓe tedduɓe haray no waɗɗi en haray horugol jango nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki sawmu yawmu arafa horugol nyalande arafa ɗum haray ko jango les 30 mois de juillet 2020 haray wonata arafa wo jonnon sa hori jango a horiri sabi Allah subhanahu wa ta'ala himo wawma yafade bakkatu duuɓi ɗiɗi hitande wotere arore e hitande wotere feƴƴunde sabu nyallal gotal pet ngal horuɗa haray ko honɗum waɗɗi en ɗo koyen wakkilo hooren wakkilen andintinen woɓɓe kadi fiyoɓe hooru wakkilen fayɓe ɓen kadi ekkitenɓe horugol yeetoɗen ɓe histoire ko honɗum woni fi nyalande arafa mo hoori arafa ko honɗum woni ko heɓata hara nayen horu tum fanken explicanen ɓe ko honɗum woni arafa mo hoori ko honɗum heɓata ko hombo inni en hooru arafa ko fi honɗum wonɗen hoorande ko ɗum ɗo yeetoto ɗen ɓe hawnaki e ɗum ɗo fayɓe ɓe suusay kamɓe kadi ɓe wakkiloɓe hoora tentini noon fewn ɗo haray l'école alaka e yaheede
si ɗum ɗon feƴƴi o jemma ɗo jemma arafa on ɗum ko alkamisa on tigi immo jemma naafa yeru ko Allah subhanahu wa ta'ala arsiki mo hay si tawi ko darɗe ɗiɗi aɗo subaka on juulede on tigi janga qur'ani insino waɗa istighfar tuba rutto ko Allah janto inde Allah boyi eto heɓa subaka on fop kadi haray ka juulirde haray waqtuji ɗi fof ɓurɗo mawnude on ko waqtu subaka tentinino ñalande juma bimbe haray si tawi ɗum ɗon haray feƴƴi habbirali ɗin kadi hara e yeggi to yaari fi majji fi ka iidi habbirgol ngol wakkiloɗen fi habbirgol ngol haray o ñalande arafa ɗo kadi on tigi eto janga qur'an moƴƴa wurditirande jangugol e jantagol inde Allah e insinagol e juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo on tigi sendidir nde ñalande ɗo hara hino ka ɓernde ma kadi suno kokum fanɗi o kokum fanɗi tawata hikka no woodi buy millionji yimɓe windinoɓe fi yahugol waɗoygol hajju tawata subhanahu wa ta'ala on Allah o hoddirari yoɓe hajjoy yo Allah on newnan ɓe hajjoya ko adi Allah ƴettitude ɓe ko ɗum so tawi musidɓe julɓe tedduɓe wata goɗɗo nennu gollal ngal o hani waɗugol hande o inna o accay ha jango a anda jango ko honɗum woni ko tawdayma kala heɓuɗo jawdi o néglige o welsidi ha jaldi ndin pewrdi ma ha hara maayi o hajjoyari haray kamba molanaɗo haray hino habbimo haray wattanen hakkil moƴƴa yahugol makka kadi ka keccu yagal ɗon ko ɗon ɓuri e fotude haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko hikki ɗon nde ñalande ɗo si on tigi hoori waɗa du'awji ɗin tentini non jango si woni ha alansara on salminama ɗo yo nangue nge mutoygol nangue hino mutoyde haray o arafa 2020 ɗo oɗon o yahi few haray oɗo o artata fidda rayni a anda kadi areyowo on si tawi on tawete oɗo ni e raɓɓiɗude ko jango a anda si tawi o wawete tawgol hara waɗa ñallal jangowal ngal jantagol inde Allah juulugol e nelaɗo insinagol jangugol qur'an ittugol sadaka on tigi fiɓa anniye jango kadi ko alkamisa wonande kala wownoɗo horugol tenen e alkamisa arafa on hawrodiriɗo kadi ko e alkamisa fiɓa anniye hiɗa horude ñalande arafa nden fiɓora ɗon kadi anniye hiɗa horurde alkamisa on ko wonoɗa horugol kon Allah windanama baraji a hoori arafa o windanama baraji kadi o hoori alkamisa hara ko ñallal gotal woni ko horuɗa ko wawi yoɓirde sifa ɗum ɗo wo ko o wiyeteɗo Allah sa waɗi moƴƴere gotum o yoɓama haray 10 ha temeɗɗe jeɗɗi ha capanɗe jeɗɗi ha temeɗɗe jeɗɗi ha goluuje temeɗɗe jeɗɗi ha e adadu tawata hay goto anda ɗum si wona Allah subhanahu wa ta'ala jango ko hanani en ko fewtugol Allah subhanahu wa ta'ala si hewtoyi ka nangue nge mutata ɗon fewta Allah subhanahu wa ta'ala ɓanta juuɗe makko ɗen sutomo holla Allah andeji maɗi holla Allah mapundeji maɗi holla Allah soholaji maɗi holla Allah bakkatuji maɗi qirritoɗa ɗi waɗuɗaɗi holla Allah faaleji maɗi ko honɗum falɗa ko honɗum woni ko huluɗa hollamo ɗi toroɗamo etoɗa ha wulla sa wawari wullude haysi tawi ko ya wullinkino haray hino dagi hino sella si qur'ana jangama wo ko yon wullu so wata wullude hay ko wullinkino dumoɗa e du'a on dumoɗa e du'a on dumoɗa e du'a on haray ɗum ɗo toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on taw harande arafa on no yaha an kadi a renɗinama e natugol yiite jahannama toranoɗa ɓeygure ma toranoɗa mawɓe ma toranoɗa fatiɓɓen fo toranoɗa julɓe Allah ɓen fo kala ka ɓe wawi wonugol musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki kala on insinaniɗo julɓe ɓe nguruɓe e gomɗinɓe e worɓe e rewɓe baraji maɗin hino fota yero embere julɓe wuruɓe e fatiɓe sa inni yo joni onno masalan onno rabbi firli wali walidayya rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira donc fi an e mawɓen rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhu wal amwat Allah yafoɗa dendagal gomɗinɓe worɓe e gomɗinɓe suddiɓe e julɓe worɓe e julɓe suddiɓe wuruɓe e fatiɓe sa toranike ɗum ɗo hoore ma e julɓe ɓen fop Allah yoɓete baraji yeru embere julɓe ɓen fuu kadi mi fillito rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhu wal amwat Allah yafola mawɓe amɓen yafoɗa gomɗinɓe worɓe e suddiɓe yafoɗa julɓe worɓe e suddiɓe haray an kadi inchallahu Allah yoɓeteru nde moƴƴere ɗo fo ko waɗɗa ɗum ɗo waɗugol ɗum ɗo no haray laabi 10 bimbi waɗa ɗum ɗo laabi 10 kikiɗe ɗum ƴettatama hay e hunde
ma kala nde andituɗa rabbi gfirli allah yafulan wali walidayya e mawɓe amme walil mu'minina e gomɗinɓe worɓe wal mu'minati e gomɗinɓe suddiɓe wal muslimina e julɓe worɓe wal muslimati e julɓe suddiɓe al ahya e wurɓe ɓe minhum e maɓɓe wal amwati e mayɓe ɓe waɗa o duwa ɗo nde andituɗa wonde andituɗa sa waɗimo sappo bimɓe waɗi o sappo koye kiɗe hasanu haray ɗum kadi haray hino moƴƴi haray musidɓe julɓe tedduɓe mo beme yo feƴƴi message on woɓɓe no toon hara hiɓe faala horugol kono hara ɓe yeggiti woɓɓe kadi hara ɓe faala horugol kono ɓe anda ko honno baraji ko woni e ɗum ɗo nde ñalande ko awlitantende ni haray noon mi waɗa ɗon entre parenthèse hakkunde laañe ɗiɗi ko horata ñalande arafa ko kala mo daro yaaki arafa kala yahuɗo arafa kala wonɓe hajjuɓen ɓen ɗon haray sellantaɓe ka ɓe hoora kamɓe ko ɓe tampirton du'a ko ɗum haray woni ko waɗɗiɓe ton haray na horugol enen ɓe allah hoddiranaari yahugol ngol enen wonɓe gaaɓen haray ko enen haani horugol fiyo allah yaafo en bakkatuuji duuɓi ɗiɗi ko waɗɗen hitande wotere feƴƴunde e hitande wotere arore si tawi goɗɗo o duumori ni haray hitande ɓe mo heɓude arafa o heɓoya kadi 9 jom bente o heɓa kadi ɗe balɗe 10 ɗo no woodi horuɓe ɗe balɗe 10 ɗo fop ka donkino machallah ɗum haray ko nema molanaɗo noon en tori allah yo allah duumin en e nema o haray inchallahu janngo ko alkamisa inchallahu en heyɗintinayi fii ko wolnoɗen kon fii neediji iidi on ko honno hana iidi yuudirede inchallahu yo allah newnan en so tawi jon janngo jaɓi mi toriki allah subhanahu wa taala on wonɓe dardeɗanoɓe fof yo allah ittan on hannde yo allah hokkoron jawdi laaɓuni ɗuɗuni dagini waɗani barki ɓe ɓiɓɓe mum ɓoyliɓe yo allah on fewnuɓe jogiiɓe andeji e sohlaji ka ɓeygure yo allah on ittanɓe mi toriki allah ɓe mara foppo yo allah on okkorɓe kala jogiiɗo bakkat o janɗi o fanɗi o suuɗi o feeñi o andi fimu ma o anda fimu yo allah yaafamo montanamo sabu teddugol nde ñalande arafa ɗo sabu kala feƴƴinoyɗo kadi nde yewtere ɗo innahu waliyu zalika walqadiru aleyh wa akhiran musidɓe julɓe tedduɓe haray en yeggitari kadi inchallah fi nokku meɗen on ko ka wonɗen wadde nde yewtere ɗo masjidu ibadurrahman e nder laaken ɗo jawle ɗen haray hiɗi hewtude yo allah yoɓu on ko ɓuri moƴƴude joddi jazakumullahu hayral jaza yo allah yoɓu ko ɓuri moƴƴude haray e joddi waɗa ka mandake moɗon moƴƴo ka bonata toon yawmaddin haray en waɗinane message haray laawol kisal hino invité jama on fou e clinique moɓe nangi on haray hewti ka lanna mo ɓeeno tora ballal inchallah yo allah newnu timmode nden e hoore jam moƴƴere waɗa hara hitamuhu on ko misk haray en janngo si tawi jon janngo jaɓi si tawi ko aksu muɗum yo allah taw hara o yaafige allah men tororima inɗe maɗen fof e sifaji maɗin e inde ma ɓurde mawde nden allah wurnu men fodde ɗan gurnan no moƴƴani men allah ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴani men allah men torike ma ƴettitumen nden ñande yaafoɗa men yaafoɗa mawɓe amen wuurɓe faatiɓe e dennangal julɓe ɓen fop ya rabbal alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.